Sesungguhnya kepintaran itu berpangkal pada keterampilan seseorang berbicara, namun pangkal bijak terletak dalam diri seseorang yang ingin selalu mendengar. Bukan karena tidak tahu apa yang ingin disampaikan, namun ia mendengar karena ingin tahu banyak dan memastikan perkataannya apakah mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Wahai generasi bijak, kita simak salah satu sastralisan masyarakat Bugis yang disebut Pau Pau Rikadong. Salah suraki nandri ki malebie, tabe tangkalingan ni ucari tanga ki di Pau Pau Rikadong, riasenge nenek pakande. Nareko macurita ka mati, madece kapan nareko kado-kado ki, betuanna tapahan ni caritai. Angkana sewa wetu riwan wawogi, tuo tahu malopo watakalina. Majak sipakna, maega olok-kolok na piara nasaba olok-kolok ni naumana minapunai. Nena olok-kolok na punai, na pancaji andre-andre na sawani. Nena roto malopo watakalina riasa ni nenek pakande. Ni satu kapal riasa nenek pakande, pakande tahu. Purana puada nenek pakande, niga minau olok-kolokku wandre kate-katena. Jadi dari makuan naro dega ketawarani minau olok-kolok na nenek pakande. Engkana mati sewa watu nari yang kalinga ni karebai rido cilina tawarani dan nia tawaca riasange lawarani. Nak kada lawarani iya na mati melok minau olok-kolok na nenek pakande. Na inapa pali suamanang olok-kolok na tawe. Nadapi na nasek di wetu makasing jokkani lawarani riwanwan na nenek pakande pigau patujunna. Rilala joka-jokana siruntui lapo bale. Nakada lapo bale. Warani, ke ko melo lawarani. Matte mani halawarani, maelo ka lori bulanan nenek pakande. Agato si mawala makutana. Pacio ka kasi warani. Adan na lapo bale. Nakada sila warani agato si gagok mo wala macio na bale mo pape balin na lawarani. Nakada si baliwe ang kamu tu mati wisang warani temu wisang nasaba ada na lapok bale makune rogang kana na macio e lapok bale. Dan na meta puranero joka si joka jokana runtu si balapo campong padamu onna pape balinna lapo campong si bawa lapo bale. Warani, kiki melok lao. Nak kedalawarani melok ka lori bulanan nenek pakande. Agatosi sumakutana. Pacio ka warani. Agatosi gau-gau mo wala macio. Na campong mo. Nate sila campong. Ang kamoto mati warani wisang. Temu wisang. Acio na pala. Desi na meta puraniro joka sisi joka-jokana seruntu sisi bawa lapok batu padamoi papi balina lapok bali si bawa lapok campong gangkana nama cio si lapok batu joka sisi joka-jokana gangkana dua peni nalokai seruntu sisi bawa lapok lenrong pada matoi hia ona laona napo adangengi lapok bale lapok batu lapok campong si bawa ada dan lapong lenrong. Ponco carita jadi maco ini lapok batu si laung ngelawarani lori wanwan na nenek pakande. Ripa capure jokana gangkan na melok na nadapi bulana nenek pakande. Nasi runtu si bawa se di lapong. Nih lapong yang magu kue iya pacapurenge maka bokok bauna. Mari diri di toni curana. Iya naritu riasenge lapotai. Pada matoi hon na pagkutanana. Warani, kega ki melok lao. Nakadala warani. Melok ka lo bulana nenek pakande muno nenek pakande. Pacio ka pale warani. Agato si ko pangkau ka macoe. Natai mo muka bongi mi mati. Ni makada lapota yo makada. Mau ni tu makabok bonga warani. Engka mo tu mati wiset temu isa. Jadi gangkan na maco ini lapotai gangkana labu kesoe letuk mana ni limai lapong si laung lawarani ribolanan ni pakande mak bagi onron ni lawarani si bawa lapong olok-koloe
Iko lapo bale, koko ilalan labing pana nenek pakande. Lapo campong, koko dapurenge. Iko lapo tai, koko yolo na babangnya. Ko lapo lenrong, koko anak denge. Na iko lapo batu, riawana anak denge. Gangkana na tate ni lawarani goring cite don na nenek pakande. Dek na meta purana na tate goring cite donge. Teppamoto manihan nenek pakande. Rede darana nenek pakande onro caitna. Na pasuk caitna manceci cawa. Pada si sebut tu ilangi kedo mana to ni tanae onro caina nenek pakande ma peri masuk poli kamarakna na takum mekja mani hatai na sabang katai riolo na kamarakna na sabab macari pana ajena menasa bisai ajena ribempana na takong kabale rilalen na bimpai lupa na gangkan na bimpai repa tak bolo mana wewe na de na bisai ajena nenek pakande na gangkan nairo macare pa jena melo ilo rida purna akata mapatu pak janangan sisan nasi melo na patu pak janangan na engka palik campo koro da purengi kampak mani hairo campongi sisan na patu nenek pakande pak janangan na pak desi na saba engka campo kampak na patu kampak si campongi digangkan na pak detaru pak janangan nenek pakande ma peta kapa ini nenek pakande no pole adena sesana no si ko adena natakong kalen rokoro ya anak denge nah sabak melengok na adenge mabuan nenek pakande tepasir batuwe poncok cerita mate ni nenek pakande isi tak ceritae na lamanan ni olok kolok na nenek pakande pole riwarani na inapa na paliswa olok kolok na tawe Mario renumana ni nyawana pak banuae na sabade na maselang na rekong ke nenek pakande melok munoy ya regamale olok kolok na lutu ni de pajae pajato ni caritae. Demikian salah satu dongeng atau Pau-Pau Rikadong yang disampaikan oleh Radio Peduli Pare-Pare. Semoga dapat memetik pesan moral yang terkandung dalam cerita Pau-Pau Rikadong.